yokuba isiyonye sikwelu thando lwakho uze udumiseke Kristu malanga onke impela simakaze uze wena udumiseke emalanga onke sine bantu emhlabeni sikudumise sikubonge ngoba wena ufanelwe kubonga ingane babe wena wenyuka inthaba waya usifela ngelithando lwakho lasibhalele ngalo Pawula wathi liyaphuphuma wathi lubantu ujulile loyiluyingebo loluthando lwakho bayethe Nkosi siyabonga wena lo nkulunkulu wethu ekuseni sikunika lujumo Nkosi thatha indzawo yakho Nkosi kuleti inhlitiyo tethu kuleti ingqondo tethu kulamandla Nkosi lo wabekela emitimbeni yethu thatha ingqondo indzawo yakho kule mphefumulo Nkosi lo sinikona thatha indzawo yakho lujumo lube lwakho phakathe naphakathe in Jesus Christ's name we pray amen. Amen and amen. 2 Samuel chapter 9 verse 8. 2 Samuel chapter 9 verse 8. Hallelujah. Iyini incebo yakho uthi ungaze unakekele inja lefile njengami sichaze saze sayichazisisa indzaba ukuthi le nkulumo ikhulunywa ngumuntu lokuyiswe ekudzingisweni wakhululwa ekuhluphekeni lokukhulu wakhuluma lamagama atibongela enanjani Atibongela. ngicela namuhla ukukhuluma ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani umuntu losengcinambeni umkhulula kanjani ngoba mzalwane akunawugcina ingcinamba kuwe empilweni yakho akunagcina ini ingcinamba empilweni neke ugcina ingcina neke ugcine le challenge neke ugcine lokuhlupheka neke ugcine losizi neke ugcine lesithoso neke empilweni uthi uNkulunkulu silifunza livi wathi sengehlile asesifunze le verse chapter 3 Exodus ngithi neke kugcine inembi neke kugcine lenkinga lokubhekana nayo no matter what chapter 3 Exodus chapter 3 verse 7 Imakathi wakhuluma wathi sengikubone ukubona ngempela akaboni nje simakathi sinabantu siyabona mfundisi impela ubonene uNkulunkulu yini le kathi simakathi wakhuluma wathi sengikubonile yini le funza verse sengikubone ngempela kuhlupheka kwakho uhlushwa sitha Sathane ngisithi ungabobuka umuntu ubobuka lesitha lesi behind lo muntu uhlushwa ubone ngempela kuhlushwa ngoba wena uyahlushwa wena uhlushwa ngisathane ukubekele uthi takamye esikoni wami bayangishayela sikoni psychiatrist leka manzini bathi buyithola nje umbana nakho sophilile
uthi ngithi ngiyafika ngikhanze umbana kaphili. Ngikhuluma nabonisa kunene yabona umfana sona kaphili. Bathi singethini sine dokotela makami discharge. Uthi ngaphuma nempana nami sahamba sabona litshe phansi kwesihlahla sahlala phansi. Lo mfana ngoba lengcobo sibuya ithi mayibuye lo mfana amtshela ukuthi mbana umuntu hayi uthi lo mfana umdzala indvodza uthi akubanga bathi make sefa mina ngiyakufa ngilenza kusuke sekwendeke njani mina mase sokona sophela emafastela okay yosiwe seke akhala uthi sakhala lo mfana sakhala nalo ngathi utshani yathi uNkulunkulu wami la ngisusa ngangidlala emasailing wathatha emakethe phasi la ngangilala khona sasivuka ebusuku ekuseni abantu abami imigaca mbongolo siyineke ngenza bemakululo uthi kodwa namhlanje khayisa gezi kami ngathi lo uNkulunkulu ngangisusa lapha kule truth nalomba nami lo ntamsenzisi uthi sihleli lapha phasi kwena kunjani sisikhala usikwazi waqhamuka umuntu wathi sengishuthe neyilele nakho uthi sikhala Sakathi umfana nami ngishuthe nana ngimakwami. Ngishuthe thina nana ngimakwami. Wasifamfuna esifambe ngasifumelela. Wathi udasifumelela bani una WhatsApp. Sina naye side WhatsApp. uNkulunkulu neke kugcina inkinga. Uthi sikoni wami uNkulunkulu wangisusela ethulile. Namhlanje cha uthi mina ngichafata gesi ngibani mina uthi ngachafata gesi. Ngibuya phe kuhluphekela. Uthi makhulula tiwangi mina nebantu abami. Kodwa namhlanje ngichafata gezi nginemakamera mina. Kami. Neke gcina inkinga ku. Uthi ngikubonile kuhlushwa, ngikubone ngempela kuhlushwa kwena. Lo uNkulunkulu. Uthathi ngathi awubonile bese sewenta njani? Ngikuvile nani nekukhala Nekucinzetela. ngikuvile uyakuva mahlaba cabangwana wabeva lapha phasi kwelelitshe uthi sabona litshe namfana wami sesiyaphuma usakhala sesabamba nayakhala thina kwami kusemkhuthanza kangaka utshile yamvelele emhlabeni yini makwanele yamvelele emhlabeni Nkosi yami ngingahlupha wena makwami mina ngabayini mfana wena sowena wenda kwekuthi le ngcondo baseyibuyile akhale lo mfana uthi akhale ufakazela mlomunye ngoba sinakho nje ufakazela mlomunye naye sisi wakhe uthi vele induma sikayikhalelo yamfana sonke sibaba uhlungu sike uthi wajalo nelithemba ngoba lo mfana uyathanza ngesondweni akalove esondweni uthi ngiyamethemba uNkulunkulu ngiyambona uNkulunkulu uthi usemsebentini senguvile khala kwami ngubona ihlushwa nguvile khala uNkulunkulu ishengo uthi kwabo ngikucinzetelwa uyasho leso bacinzetelwa bobani ndivuna uNkulunkulu ubona ngempela uNkulunkulu uvangqo ushengisa singivangqo kwathi mina ngicinzetelwa akageki Kodwa lelo uthi uNkulunkulu ngiyakwazi uyathi baJesu wethala emhlabeni uyathatha tonke leti insizwe esihlangana nazo naye wahamba through tona kuhlupheka kwamgaba Jesu wathi la ekhaya nakhunjana kwathi ngathi asebenze akhulise labantwana baMaria naJoseph
wathi sekefika isikhathi sekuyashumayela livangeli labantwana bekabakhulisa abazange bamnaka abazange bamlanzele bayiphika yonke lento wakwabona kuyophika bendlu yakhe yakwati kuhlupheka Jesu uthi ngiyakwati ngicabanga ukuthi ukubukela lapha khashana nje akubone ngempela uyakwati uhamba la emithanjeni yakhe ngoba naye washaywa bhaqu wangene kuhluphekeni impilo yakhe uthi ayizele umuntu welisizi molisizi nje uyakwati kuthi kusho ukuthini kuba lisizi ngoba naye wak-experience first hand experience Ngiyawati. Muve phela buda Paula. Paula ungihluphelani? Athi Paula ungihluphe nini Nkosi? Naloku uhluphe maKristu uhlupha mina. Uyatini makuhlupheka wena kuhlupheka Zulu? Lokukhala kwakho kukhala izulu ngiyakwati kushaya izulu uma kuhlupheka umuntu lomela ukholweni lokhonda Kristu kuhlushwa emazulu kuhlushwa uNkulunkulu uqobo kuhlushwa Kristu uqobo Paula uhlupha yeSawula ungihluphela Hluphela. Amen. Now what? Uwathi njani Nkosi? Nami ngiyahlupheka. Kushaya neqobo. Wabuta Sawula kuhluphe nini Nkosi? Usezulwini. Umhlaba wafulathela wenyuka wafakezela dingelo sasilo Jesu lenimbonako nimholodele kangaka nimbona enyuka utawubuya ngalohlobo washa wafika wasicatha nakunja nje wafika njengemnyazi washaya umbane wavala emehlo wavela livi Sawula ungihluphela yena bekathi uhluphe emakholo emhlabeni kana kathi usugcekezela izulu uhlupha wona uhlupha Uhluphe mazulu uhlupha Kristu uqobo lwakhe amen uhlupha Kristu uqobo lwakhe ngithenze amagama leni mfundisi ahlala njalo ehlekeni uthi igama leni bathi ngcono labantu baboshwe babulawe lama Kristu akucala la bekahambisa livangeli atshela abantu siphendukana Kristu wasifela Kristu wasingcobela shiyani intono bahambisa livangeli ngemandla lamakhulu kwavuka abantu bathi lento yabifile bayenga abantu benda njani bayenga abantu ngcono laba Kristu labakhulu bebala ikhathi ebandleni babona ibandla la Kristu alicela ihloshwa nami labantu lebengene ba defend laba Kristu bakwaguquka bona bathi ababulawo wakhuluma amagama le wathi nibobona nithathi senihlupha bona kanti senihlupha uNkulunkulu ucobo lwakhe bathi nibobona uyawathi la magama ngiyakwati kuhlupheka indvodza lefunze lifi logama leli utawusena uhlupha labantu kana uhlupha Kristu uqobo lakhe amen wathi bayekeleni uma ngabe lento yabayifile itatifela kodwa uma ngabe ibuya uNkulunkulu soze yafa zange life livangeni nani nathi silitholile amen sishiya kubantu abethu sibathandazela lonke lamalanga Nkosi abaphendvuke salvation redemption power simemeta yona each and every day amen
Washo njalo Gamaliel. Yini usinibobona ndathi nini kani senihlupha uNkulunkulu. Nini nisenhlupha labantu. Ngoba uyati igama line ukuthi uma uhlupha uMkristu ukuhlupha Kristu uqobo lwakhe. Wathi bayekeleni. It will die natural death mangabe ingemanga lenzalo. Ayibuyi uNkulunkulu. Kodwa mayibuya uNkulunkulu itawukwenza nemhlaba wonke. Soze yafa. Ayibona ithi yanze lenzalo. Hallelujah. Amen. Yakwathi khamba la engadini yakhe. Uma blood veins akhe. Ma vessels. Usiyabathi. Manje lo Kristu akagcini mzalwane ngeke ngibonile ngivile ngiyakwathi naku bese sowenda njalo. Futhi Ngakho-ke sengehlile sengehlile ngidonephula. kude bakhulula esandleni semagidi. Ngidoniphula kule ngqinamba kulokuhlushwa kulokuthoswa kwenu. Ngithi mina kagcini lo God lona ngithi ngibonile ngiyathi yabo ngivile. Bese uthatha action. Njengalapha kuMartha naMaria. Akasigcinanga ngikutsemuka. Ngekukhala azabe bitheke. No, we worship a God lo thathe action. I remedy the situation. Lesima siguqule alethe injabulo. uNkulunkulu wenjabulo wenhlokodo. Lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe sowehlile uyehlanga uNkulunkulu esimeni sakho uyehlanga uNkulunkulu esimeni sami. uNkulunkulu akahlala ngehle. Akagcini ngekwati, akagcini ngekubona, akugcini ngekuva. Ubese soyehla ngithi Jesu wefika lapha eBhethani akazange agcine ngani na ngekuva noma bone boMaria nemaJuda bakhala unoma akazange agcine ngekuthi adzimuka khale wabe soqonza ngqo ethuneni wafika wasigicitani litshe wathi Lazarus phuma. Echacha inkingi lebeba ngoba Jesu will always go to the root cause. Amen. Yale nkinga yakhe. Amen. Yale challenge lengcinamba. Uyawe engcikithini. Akathi ma solve inkinga ibe la kusurface kuphela. Ngithi ke sesibukeni ke lo uNkulunkulu lo wemimangaliso. Uyathi la eBhayibhelini sibhalelwe ukuthi uNkulunkulu wabakhulu kanjani labantu. Uthi tha sengihlile ngidonikhulula bongiqabangiswe ngalelo langa. Batawuphuma no uNkulunkulu wenta into ngebunono atende ngendlela yakhe kodwa le ndlela yakhe ingumangaliso grand style. Uyathi 5 wema chapter are dedicated like eBhayibhelini from chapter 7 to chapter 12 are dedicated kubhalwa ukuthi uNkulunkulu wabakhulu kanjani. Yini lekayenda kule live noma kulabantu lebe baqhelada labantwana bakhe. Sikhulume nga 10 plagues mfundisi. Babhali beBhayibheli bathi the 10 plagues. Kodwa mina plague lengingetako mashaqothule nse11. Uyathi kucalane lapha kunakhunjana ku chapter 7. Uqala uthatha lamanti ngoba bebabooster
mani, uthi bathi babhali bazalwane labahlatiye iBhayibheli bathi lapha emfuleni iNile River, umfula lomkhulu lapho isivila sekushini yaqala khona. Lapha emfuleni lomkhulu lapha laba beGibhithe bonkulunkulu wabo uma bafuna ukukhuluma namadloda kubo noma bebaya lapha emfuleni iNile River. Bebahlala khona ingako nje le ndvodzakade yaFaro was so excited kuyawuthola umfana ayinambana yamthola kuphi yathi bonkulunkulu babokhokho bonkulunkulu babobabe banginike ini na banginike umfana ngimkhanza flota abanje imhlaba emkhathini emhlaba waqala ngayo ngazi ngakhumbula lenkufunzile sike sakhuluma ngabo umfundisi kuthi boKephas na Anias muhla bethelwa Jesu bebabhosta ngoba bebaphila ngane la ikhathe bandle etempelini banema rates abo lasetulu kunema rates alelo live lebekabeka umbuso weRoma. Ude bathi lapha altar kutawufuna ukuthi lo tawunikela ngako lesilwane lo tawunikela noma nttuba noma imvu noma imbuti kutawufuna uyithengela kithi seba rich ngoba benta njani bathi kusenza lengcwele tawungena bona bodwa ngibo ba priest abakhulu ngaleso sikhathi. Bantu bahlupheka bafuna kuyawuvuma tono tabo kepha ngenxa yebusweti babadurisela wasuka uNkulunkulu washaya lokulebe bathwale ngabo wavula leli laphunjana lesinco selithempeli sabuka ekhathi wathi live wonke umuntu engade ingenela akusadzingi Kephas akusagedzingi Ananias. So yatingenela. So yatingenela. Waqala le Nile River. Washaya Nile River yabayini yabayingadi emanda khona kuquka abayingadi. Akuquka abayini? Ingadi. Asifunza verse 19. Chapter 7. Exodus. Simakaze wakhuluma kuMose wathi, khuluma ku-Aroni uthi, thatha indlubu yakho, uye ngamise yonke imifumo, nemisele yayo, netitiba tayo, netitiba tekwakhiwa. Also lapha verse 15, 7:15 ke uthini? Hamba uye kufana ekuseni ngesikhathi uya emfuleni. Funza kahle futhi, ufunda. Hamba uye kufana ekuseni ngesikhathi uya emfuleni. Akusiye uye. Ngesikhathi hamba uye kuFaro ekuseni ngesikhathi aya emfuleni iNile. Utawuvuka Faro emfuleni iNile. It's not so much ukuthi kawugeza lapha, uyawuphahla lapha. Ubamela isenzeni lwayo. Ubayiphatha lemvubu leya guquka yaba inyoka. Ubokhuluma kuye uthi simakadze uNkulunkulu wemaHebheru. Uthume kuwe wathi ngibofike ngithi ungithume kuwe ubofike uthi ngithi khulula sive sami sihambe khona site ungikhonda ehlane. Kodwa kuze kube manje sengakakwendi lokho lengutshele kona. Bese siya ngoba sithi isikhathi verse 17. Uthi ke simakadze lokule ngitakwenda ngikolo kutakwenda wathi ukuthi ngingusimakadze ngidawushaya manje emfula iNile ngale ndvubu bese ayaguquka abayini
Verse 18. Donke tinhlanti titakufa bese lo mfula unuka luvu. Hey, kwanuka luvunze. Ashaya isimakazi. Yathi yasabisa lenza lomfundisi. Simakazi makashaya kutawushiya kunuka luvunze. Tawushiya kunuka kini. Luvunze. Akusinkulunkulu wedlala. Angatsengihlile. Sike safunza hlabelelo 18 kama noma 19. Kuthi wehla njani simakazi? Emakhala ka akutheka indlulu. Umlomo wakho ukhehlekela umlilo uyantshuza agibele ekherubi emafa bemnyama ambathi ingubo ehlele emhlabeni utokwendana umuntu wakhe sengcina mbeni. Amen. Wayishaya imali yasala yabaluvunze. Yeah. Lithi lelivi ngoyifunza lenzaba ngoba sithe isikhathi bazalwane. Lithi lelivi kwendekani Faro akazange abakhulule abantwana babantu Israyeli. uNkulunkulu akazange agcine lapho. uNkulunkulu wase wenda njani uletha tigogotholo tiqoqo. Amen. Uyathi mfundisi lamhlabeni lapha angathi usister uthini. Kunento umfundisi lendiwa abantu abangakholwa. I'm sorry to say. Ngicela kumfunza fast. Faro wapita boMoses na Aaron. So letha kuthiwa leti coco tati all over ngisho embhedzeni wakhe lapha lala khona emakhishini akhe emadladleni akhe kwakungena ticoco kwakuthi icoco kwake sabeka kulela livu ngaphandle lapho bekuhlala khona emaHebheru Goshen. Amen. Kusho sesibusive nasima. Faro wapita bansekunaleti coco soyaba thandazani kusimakaze kushole Nkosi kuFaro. Nimcele ukuthi esusele tigogodolo lakimi nakulesive sami. Ngitabe sengiyanikhulula, ngiyabakhulula labantu benu bahambe khona batawunikela imihlatshelo kuNkulunkulu. Otherwise sengakwenda lokho kusho uNkulunkulu. Mose waphendula Faro wathi, anginike wena emandla nelungelo lekungibekela sikhathi lengingathakuthandazela ngaso wena netiphatsi mandla takho kanye nesive sakho ukuthi tiphele letigogodolo lapha emkhatsini wenu nasetindlini tenu tisale emfuleni iNile kuphela. Vani mbendulo. Faro waphendula wathi angisusulana ngithandaze nini ukuthi tiphele tihambe. Uthi lona kusasa. Hawu. Ngathi ngihlushwa inkinga ngithi ayiphele kusasa. Ngathi ngihlushwa inkinga uthi wena ayiphele kusasa. Ngisho embhedzeni labeka khona kuthiwa kwakwesabeka. Ngenxa yokumbumbuthela akuhambe nini namhla ushona sithandaza nyalo nje ngifuna maniphuma ko bese kude ticocole sesibele emfuleni naye cha ayibona yini tsana umputhekise lo uNkulunkulu walelive lisho into njalo umputhekise letingqondo
Pumuthekile ingqondo yakho. Wasewuyenca uNkulunkulu lethatha imbuzulwane mosquitoes. Walinga lapho walethatha ibawu sekwesifolo. Wasewushaya imfuyo. Ngoba uNkulunkulu ningayekelewe. Kutawugcina yena. Ngithi mina wabakhulula ngendlela. Live sonke isikhathi uNkulunkulu makaletha letigameko lapha. Labantu letinhlitiyo tabo tibalukhuni kakhulu. Inhlitiyo yaFaro yayiba inkulu kakhulu. In fact at one point in time bathi asingabasabanika lesto abahambe bayotakhela bona lenkwali yekwakha. Kuhlupheka kwanza kanakasho yini uNkulunkulu wethu ngiyonikhulula why lesimo sami sanze na si-intensify. uNkulunkulu makasemsebentini nesitha sendanjani naso sibuya ngemandla. Usemsebentini uNkulunkulu. Esikhundleni isitha sakho sicekise. Esikhundleni sicekise naso siyabopha emabhawode sithi ngifuna kumhlupha kakhulu. Kodwa uNkulunkulu akayekele. Amen. Ngithi kutawugcina uNkulunkulu. Ngoba lesitha sesikhompyutha naNkulunkulu. Namhlabeni. Sitha sikhompyutha nabani? Kodwa kutawina uNkulunkulu. Waletha kuthi kufeta imfuyo, waletha emathumba. Emathumba imvelo ebuhlungu kangaka lilinye. Licisha umphefumulo. Uthi ngabe liyawuvuthwa nini? Uze utifune itinto tekulivuthiswa. Lisiselivuthiwe liyabule kwangathi impela. Uma baliphutshuta umemeta uhokome sonke lesigaba. Lokasaphutshuta. Sebasita bodokotela senatha nje litincibile. Angathi dothi incibile kalende njalo. I hope asilo lesibangela bokhensa mfundisi. Kathi naliphutshuta. Bebasiphutshuta batali bethu. Amen. Amen. Wasawuletha sangqotho. Sashaya sabulala naNkulunkulu naye uyenda nesitha naso sithanyekeli lithi live in each and every incident lebeyendeka inhlitiyo yaFaro yayibalukhuni kakhulu. Waletha sikhonyana. Uyathi la inkhaba kunalonyeko kuthanda kushona asicocela silethi khonyana into timbili watibona. Uthi tati fika tivalele la. Kuhwala lemine vele. Uthi lapho sehla khona sithi sitawushiya kunganaluhlata ngisho utshani. Sikhonyana. Wasiletha kulela live kujabasana. Sitha ngithi mina naso sifase emabhawudi. Naso sinjinje emagiya. Kodwa uNkulunkulu akarelent. Akayekela akathina. uNkulunkulu wesu. Wase uletha kumnyama. Kwangasi. Waba mnyama efe. Sona uNkulunkulu wakhuluma each and every time kunalesa uthumela Mose buyelale afike wangqinga Mose kulesa sigodlo wangqinga Mose kulesa sigodlo wangqinga waze wangqingisisa. Aphinzelela ayakhona. Kunetehlakalo athi Faro hayo akhuluma ngemlomo. Kodwa kwenta kuphambene. Besibona namuhla. Thina emaKristu sikhuluma ngemlomo. Ndabakhulula bekusima kathi bayonda umhlathi. Kodwa ngabakhulula. Kuthi ngekwenza lesimo athi ngabe athanibekisi. Wabekisa kahle lo muntu.
Niyayibona inja? Nine verse lesifunze ngapi? Uthi lo munye ebusuku yathi ngabe kutawusana ninothenga ingubo. Kwasa wachamuka ilanga lathi ha, ngacishe ngadlala ngemali yami. Ithi ngekwenza lesimo, ngoba phela lesimo utasi futhi uNkulunkulu ngiyamthanda manje. Uyabenda buhle kumuntu nenhlitiyo lelikhulu. Athi lemvula nginisela laba mina labalungile. Asikuthi ngihambela kahle, tiqoqo tihambile, ize tikhonyane tihambile, tibawu tihambile, emtimbuzilwane tihambile, konke kungihambela kahle, emanda kasasiyingathi. Ngakho ke ngathi ukuthi awenga, uyabo, wacishe ngadlala ngemali yami. Cishe ngabakhululi. Ngacishe kanjani? Singabakhululi. Bathi babhale wabesenkulunkulu wenda endlu. Washaya wabhubhisa each and every household, including sigodlo, washaya le firstborn. Wathi Faro inyanza leyo. Konke bengubona. Wabakhulula. Athi nemagibhithi inyanza leyo. Naku sifelwa yini na? Ngoba i-firstborn wena. Ngonje sathana wa-target akangaka ema-firstborns la kuma-families. Wa-target. Ngamangali. Ngoba mgcoka phela. Lizulu wanike nje igcobo leli special. Athi sathana neke baphile. Bathe magibhithi ama-firstborns ethu. Babakhulu. Babanika nengcebo. Ngoba uNkulunkulu awadle amandla emuntu. Bathi bebasolo basebenza abangahola. Base bayabahole. Ababoni. Kuse thatha. Singamanisa lesodwa. Singamanisa nebantwa bethu. Nyalo sekutoshoda kuphela labantu bethu. Hamba. Nafake sokhipha isimemetelo. Bakhululeni. Abahambe nami ngiyabahambisa esigodlweni sami. Bathi nje bangahambi kufika phi. Bathi Faro, tawusebenza bani? Sekuthatha kunatha litiya nyana. Litiya liphi? Abakwathi ngoba neke ulenda litiya manje ungazange sonele ekhaya kini. Ngeke ukuthi utawufika emendweni yokwenda litiya. Zange sebalende labantu litiya. Belendiwa yini? Simple thing litiya. Athi semanda yabiliswa. Utawuvala igedla selihokoma lapha selilungile. La ingaba ke liyafuthunyetwa nalokufuthunyetwa liyabiliswa lona legedla. Lelithipho lotawufaka kulo lelitiya noma lenkomishi. Ibilise lapho selitiya lakho litoba mnanzi ngoba kumakhada phela. Zange sebekalende. Sesikhathi litiya. Kude litiya ngene. Because isibalanzelele. Satan sitemese intensify. Naso asasifundela Isaiah 59 verse 19. Uyathi mzalwane sebalahlekelwe ma-firstborn nabo. Kodwa bathi asikabakhululi sesenze mistake asibalanzeni. Asene njani? Baphume babheka phi bathi sibabonile baphume babheka ngala ilwandle lolubovu. Bayawela lwandle bayagibela tinkephe. Bathi kade kutaba malula sibacinzetela lapha elwandle. Asheshe sibathole. Sibayibise emuva. Bagcila ithi bethu, we shall not let go. Sithi sitha uma sikugcilada ithi lengcina I shall not let go. Kana bazange bathi sekuphela kwabo kulomhlaba lo. Bakhohlwa somhlaba lona wasimakadze necwaba kwawo. Yena wawumisa wawusekele etikweti lwandle. Lomhlaba. Wathi uNkulunkulu nyalo shall remove you from the face of the earth. Kwafika kanje
kusukela entshonalanga kuye lapho kuphuma ngakhona lilanga bantu bayawulesaba libiko lasemakatsi. Awu. Isaiah. Yes. Asekuvule mina ke mfundisi. Namhla ufundzela ke. Akusile lo ngifuna ukuthi ngibhale kahle. 59:19. Asengibheka mfundisi. Amandla egazi sizongcono. Isaiah. Asifunze ngesingisi ke mfundisi. Mhlambe sisifunza ngesingisi. Mfunza ngesingisi Isaiah 59:19. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun, when the enemy shall come in like When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord the shall Spirit come of the Lord. against him. Uma sitha sita nje esikhukhula, moya waNkulunkulu awuphakamisa izinga. uNkulunkulu uhlala waphakamiseta njengesikhukhula. Tinkanishi badiva ngemandla namakhulu. uNkulunkulu abeloku aphakamisela izinga. Aliphakamise ngetulu kwale standard salesitha lapha eGibhithe. Wenta njalo nanamuhla empilweni yakho. Ungabokhala uthi Nkosi njengoba ngiyathandaza nyelona kusekonakele lokhu bengibuke lokhu nyelona yeyi wena uNkulunkulu standard uphakamisa izinga. Uma sithi sitha sitoqedza ngako sikukhukhula bebashoka sibata uqedza ngabo ngalelo langa kuthi batababamba abayiphinze babakhulule. Wathi uNkulunkulu uphakamisa izinga. Waliphakamisa njani esimakazi elizinga ngekuthi wathi Mose yeni ngesabi lamaGibhithe leniwabona namhlanje uphinze niwabone bonke abanilandzelako. Ngithi tebakhohlwa into yinye kuthi bezuze umusa kuba semhlabeni. Lokuta lamhlabeni lokuba lamhlabeni sisuse umusa sibekwe kulomnikati walomhlaba ngakho kumele simhloniphe. Bathi neke size simhloniphe, neke size simlalele, asimathi nekusidikiselo sakhe philibhodo laba baseGibhithe. Yase yefika lenkosi ezulu lekathi lombhali he lifts up the standard. Uyasiphakamisa sibe above the standard sesitha. Wabakhukhula baphela baba past tense. Usebenza kwaNkulunkulu. Ngithi le ngcinamba lobhekene nayo utayikhukhula iphele uya ukubutibuta kuthi kuphi kuhlupheka kwami. UNkulunkulu welizulu nemhla wena kwakho kuhlala kuye. Hebrews 10:15. Kuya kwakho kwenda njani kunkonkoloshela kuye uthi Nkosi ngiyakwethemba, Nkosi ngiyakukholwa. Yematangani tsheke angakutshelini kwekuthi wonke lokholwako utawubona inkhathimulo yaNkulunkulu. Ngithi mne bawela lwandle lavuleka lwandle lathi
emanda separator kuthiwa bahambe emhlabathini lowomile la ekhathelwandle baze bayophumela lapha ngesheya bahlabela ingoma yenjabulo, ingoma yokucelebrate yemandla ankulunkulu lamakhulu abakhululile uNkulunkulu esandleni semgcili. uNkulunkulu yakhululana engqinambeni, ukhululana ngemandla akhe ende yena ngekubona kwakhe. Uma kathi sengehlile uta wena kwakho kuhlala umbuke funza Hebrews nakho njalo. Muvumele asebende kule ngqinamba lobhekene nayo ngendlela yakhe, othula ngokulwela. Ngiyawathanda lamava ahlala njalo enhlitiyweni yami uma ngibhekene nengqinamba emhlabeni. Be still. Ten, 15, 1-5. 10:15. Hebrews 10:15. Namoya lengcwele usinika bufakazi bakhe kwekucala uthi kulesi-ke sivumelwano neNkulunkulu. Hebrews 10:15. Ngifunza njani? Asengivulele siphefundwa nje. Okay, number 15, number 35. Yeah, 35, sorry. Funza 35. Ngakho-ke, Yes. ungasilahli lesibindi senu sekwethemba uNkulunkulu. Ningasilahli lesibindi senu sekwethemba uNkulunkulu. Cedzela. Ngoba sinemvuzo lonjani? Mvuzo omkhulu. Kunemvuzo lokukhulu ukuhlala uNkulunkulu. Labantwana bemaHebheru basevendle kuthunjwa bahlala ku abazange bakhale eMose. Msemanti lokuntshintsha tasitangane sine sifuna ukukhululeka. Lokuntshintsha kwalamanda emfuleni eNile badlina kusisi letiqoqo tisisitangane. Bazange basilinza isikhathi saNkulunkulu, bakulinza kwenda kwaNkulunkulu, bakubuka bakubona, bacelebrate abatibongela. Linza nawe. Sina nawe inkinga yethu ukuthi siyajaka. Silingisa indvodzana yelohleko. Yathi incane yajaka athi babaya kanike lifa ingafi. Yakekela ukuma imele isikhathi saNkulunkulu. Sitawushayisa. Simlinze uNkulunkulu. Abazange basho base siyeva nje sifara uhlaselo eticoco. Kusisitangani thina. Sina sifuna ukukhululeka. Sibuye level nabo khokho bethu. Lalethembisa bona uNkulunkulu boAbraham. Boba beAbraham abazange basho njalo. Bahlala bamvumela uNkulunkulu wenta tinto ngehlelo lakhe. Ngifuna ukuthi mangabe sitha si-intensifya sifake amandla kakhulu uthi wena njoba itolo ngiqedzile ngaso kuloku ngikwentile namuhla senda njani nasi sibuya ngemandla wena hlala uNkulunkulu. nguNkulunkulu lekuyenta inhlitiyo yesitha ibe likhuni. Lisho njalo each and every sehlakalo lapha lalithi uNkulunkulu bekenda inhlitiyo yafara ibe likhuni. Unayinto bebangasho sibuka namhla sidilateke kakhulu kunaqala uthi uyasilaya sithi simlethela ixoxo lapha ethi manje lethi ixoxo tentangisitangana tidzinzinzini babuta ngawo onke amagama tihlupheka inzini tinzinzinzini bathi siyamazi Zumhleni wami akalali akos
nikasithi kwangasibe bahlabela ishana every day bawefa namagama akhalala indlebeni tabo bagqilateka more than kunamosa mkhathini wabo uthi makafika catha wathi ngidonikhulula uNkulunkulu ngibithetha ngidonikhulula unmix 7 lelujo letinyosi abazange usasambena namuhla phela no bamela sikhathi saGod Almighty bathi Nkosi yenta ngendlela yakho nawe shano njalo uma ngibhela uthi Nkosi yenta ngendlela yakho ngoba yakho intando emnandi yenda ngenthando yakho inye yakho Nkosi uthi mina ngongolo shana kuwe ngingasilahli lesebenzisa kwethemba ekhatheni bebuhlungu ngasilahli ngoba uNkulunkulu utakugcina yena soze kwagcina sitha empilweni yakho soze kwagcina inhlupheko ini inceke yakho kube bongazuyinakekele kangaka inja lefile ngemagama lakhulunywa ngumuntu lekabona kuthi akaqheli uhlupheke empilweni yakhe gcina kuhle ugcina ini yini ifihlo yakho yeMefiboshethi kungoba angizange ngisilahle sibindi sengibethemba noma ngase ngisele ngekho bonke bakithi bahambile ngithi kwamwela imbuya ushingoma eMaswati utshengisa ngisilahle sisele yakho njalo zawo ahlala nganamathela kuwo ngathi intando emnandi uyathi sengigcina bazalwana ngale ndzaba yami lapha eBhethani bese kabolile lo Lazarus. That is how intense the situation was. Bakhiphe emavi baqela agula wafa wangqwatshwa wahlala ematanga 4 solid days wafika Jesu wafika bani wafika Jesu bathi nganzaba bathi sisasesintensify kanjani nami I lift up the standard yeah nami ngiphakamisa lizini waphakamisa lizini Jesu wena njani waphakamisa lizini utawuphakamisa lizini Jesu ikuthe emandi akaqitheki kulokholo wakho ngithi thina abantu ungathiwa kasabuthwa akabutheki lamanje ngoba sacithekile noma seyindizile lenkukhu citha lamandi no ingodo ayengqingqe indlela kulokholo wakho yeah kugcina uNkulunkulu welizulu emhlaba kwethu nawe kuhlala ngoba imtasilwe binza sibinze tasilwe babinza abantwana basebenza baqhubeka basebenza hawu njengoba umkhulu wenu is amongst you nisebentela niqi baglateka kweqa kwathi utolo besinilethela sihlabathi namhlanje ndahamba notingwe niyotimbela inkwali etandlatele nibuye nakhe nibuye nakhe Savior is among them. Mose leba umkhululo wabo bekasemkhathisini wabo leso sikhathi. Na Mose akazange ayohlupha uNkulunkulu athi uNkulunkulu ojudlalela nabo. Naba labantu bagcilateka kweqa. Bekungcono lesikhani ngingekho no. Naye wamela luhlelo laNkulunkulu. Mela luhlelo laNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lunono. Nono uNkulunkulu wethu. Meaning tindvo tenda professionally ngisho njalo ngisho njalo kulomnye ngasilona deal with him professionally ngifuna ukumjaka
Prophet, uNkulunkulu njalo unono. Ungathi wena silima sakho. Nguwe yini na? Inkulankula. Utawugcina wena. No, akudawugcina sitha. Sithi shaya isifuba sitha, singithayisa. Not with our God. Neke, ayembi kwaNkulunkulu. Not before our God. Yeah. Tawugcina uNkulunkulu. Bathi tshela bathi siyabalanza. Kana bathi sebataba yi-past tense. Akhale mana kunjana sisitawuphelela bathi asicinzetela la ilwandle sitawumita. Sitawukhukhuleka siyekalasha. No. Lobe bakuhlose kubantwana basekunakho njena kwenteka kubo. Amen. uNkulunkulu lo. Hlala. Masilahle lesibethu. Sekumethemba. Sekumkholo. Wonke lokholwa. Utawubona inkhatimulo yabantu. Utawubona kuhle baNkulunkulu. Hlala kuloNkulunkulu. Si-intensify, sibophe amabhawodi sithi ya ngiyaqinisa. Kana sisathi ukuthi ukhona loqinisa ngedumo. Amen. Yini imfihlo lomhlaba lona kwasimakathe necwaba kwawo live nalabakhile kuwo yena wamisa usekele kwetilwandle. Lo mhlaba lo usekelwe nguye. Usisekelo salomhlaba. Kude lokutakwendeka phansi kwemthunqo elanga lokutakwenga emandla akhe. Nguye umnini mandla onke. Nguye umnini mandla onke. Tawugcina yena empilweni yakho. Wena tinikele kuye. Ukholwe nguye. Ubambelele kulamavi lakhulunywa uJesu wakhuluma naMatha. Angakutsheli kwethu konke lokholwa kutawubona inkatimulo yasimakathi. Uwekubona inkatimulo wena. Amen. Uyakubona ini? Inkatimulo. Okay.